Omonchumu ligerelia na ukwani bonando nsia sobereta se margoba ya bono chinga kichina nengo kuwarigania semesa ya mangana maja asteri bonyale koko sansamuranira na gukumanya senchire yobo ikiranu ya bereka okolekana kurwa se mambia yalenge ntambo ikachinse chigabono kero yaragire Ensa Eyemo ya bono margoba litukerigiria Jumatano tariki 22 omutinyo gatano nalimo omwaka bw'ekiri bubere na 22 na mange abereka okolekana yo abalike baito babere bako yasangirelia kurwa chinsemo chonsi ime na isiko yorogongo rwagusiri tanganike gima tikasonyora mangana yo asenchira yoko ya chuta. Wenzangu, hamjambo tena. Asante sana. Muraibu Ensa Muskuru Kenya tago cha kyumurobeli boku wa saito didi milioni ya mogocha saba Kenya. Toka wapi? Tumesema tumekataa kitendawili. Ayatigamo ikireraira nyeli tuwakanira azimio otevire alsuwaume. Kiendelea na nambari hizi tutaanza maneno ya social distancing. Akijabeire gosego ikabono muchikobeka chimazi kinaende corona yabeire bobote vire susani mochache. Omonchumu ligerelia ayuamo nayenda mange isaranso ikenyara gukumanya senchire yoboye ikiranu olitokubwatena nene kuroso muno boyimanyerelia gakoroko Joshua Auta eriterana nchinkoro Vincent Onyancha tuchakira kurose county ya Nyamira ekero tokumulekera mangana rengete chisemini gobona buhatani korwa asensemo ya Lake Region wabawikirana se county ya Nyamira asogo cha kumurubyo manyakantebu na Smart Start oyoligetigo chikurwa morokereryogo chia ase aborokiwa ba ECD ase county ya Nyamira kolenga no murubyo yo abago kurawa no yoteneto somwaziri we nibo emilion dicho igobate une county ya Nyamira ngati chi county chiri ECD ego chikoligererwa sobo ime anene ase bagendrete ko robelia bunenchire ya moyo gokinie birengo bya masomo ase county ya Nyamira igo gati ya bwatani bande buna bona Rosela Rasanga emiri nyari bona bande baikirana somo igoyo yobako kolekana somo bagani yomo ase county ya Nyamira elikosira ansemo yechisemi anene ase ECD. Ono nyene elioma na nyombe kero mongino wale molito baito tigatoire amangana ayunse tokonyane elie na hando kwali gikende kijaigaga ansu na kende kwalentero mongino nyakoria anyoro omwana oromya eliegere buna toko na kogenderera abana baito bakine biyese kibongo bachigotokonya na barabwo ekiagera na butotegemete asama tukamambi igo Smart Start igegotebaiga asa abana bago chiesera abarunge mwabeka ebiti nonye nambali mokorosie birasi mwarosie birasi mwabeka akabagaiga asa abana bago chiesera mwabana ebinte birongero endagere ebwate amadini ya isaine egero abana bakina bale ne chinguru ebwata proteins ebwata vitamins ebwata carbohydrates na minerals chinde abana bakina baraba konkorunze igo binte ebigambi ko babironge onyo togotebatiga abana tobabeke department ya health koseto imokia abana tobabeke department ya education torababeka health tobabeke na education igo barageire agriculture meso egera barage tonko baboli omwana bwe myaka ebere oisanira okobo mukunguo okobeka bolere boli ekina kiegento kegendererete Nyamira na inche nko basaba iga basacha mole Nyamira abamura mole Nyamira abaiboli baito mole Nyamira baito mutawanja tolenda abana aba baito twoiboire for brain development. If you want the neurons of the brains to develop, that's the best time. We focus on the caregivers, we focus on the health of the mother, the baby, and also the community. So currently we are 2 partners that are supporting this scale-up initiative, KMETS and PATH, and will be more of catalytic, making sure that we educate the government, the responsible departments on the science of ECD. It's a process. My role as a patron now is that because this program has scaled up to LREB counties, today is Nyamira's turn. I know the
CEO has talked about it, but today is Nyamira's turn. We are handing over the torch to Nyamira because they are taking up this program to another level. And I know that they are going to be tops because already there's so much that they are doing. Nago tigana na yubono gati ya Burundi ya chipigipigi meye kaunti ya Kisii bono batabwati chileses nigo babiri bakonyora maigeri ya ase skuru yo Burundi ya RS eyo egotoka imeye kaunti ya Kisii numu yegobere kogosirwa no yo kolige karo kyobo governor se kaunti ya Kisii goitrase kyama kya UDS keri machogo nigo bono litukulia lero baba bakwe chileses maiga ayoko nyora amaigeri yo omurikito Mirded Mumanyi nigekira na semeyo na gotwariganiria oroboti rokobwatia Nsemo ya bana boda boda abo babeire egeka asobogende batabwati driving license imeyo mu Kyobutsongo nigo bagokeire okukura kwa masomo abo na kwegwa license umuroberi yo ochakiwa no muraiwe kyama kya UDA William Ruto wetera ase oyo kubolia ekirugu ky'obugavana Ezekiel Machogu engwa kera omwesimiwa Ezekiel Machogu ngambu ya mono sengenjo urusiriji member ji anali ange batatu bari ko kwegeriwa sama soma ya driving ande ine korogana ni itambo giregia sawa abarayi bagusi tukusaba bonsi bali gusi imeya gusi bakulike kirugeke na barabaje beso kuno mwesimiwe akorera mangana maya igere batubusti kunandwa bana boda boda na agire buyaso moroberero yo ubwatende kubese president to William Ruto ogajase Ezekiel Machogu ndoje na tuwaveira because competitors baito bakwana na bantu banda mabuli whereby we don't benefit na boda boda riders ntina umura yito moneno itoko bo president na mogo keire monege ko ro murubiri tolo chakabonye taliere na maene kera ko ene kera ase mukugwa agotebanga wana boda boda mama wa mboga kweli tumeona twaralirenga na hata kiteko tokonya muno indwa bana boda boda egere twenyorere binde bituko chetuna kamanyo kiguchipara umugaka Machogu muniga bana yaito ya Kisii County nero na mutangiringa mbia mono sana egeko rumurugiri oyo noro nyatanyuruete noro ndwari konyorege ko nero rugitini ga store nero twa mutangiringa mbia mono sana na ende tutagete gwaka chikuri cyo nyandi abantu baito mwanche kurunyali bali masaba mwensi bibo basi tokande bonchali tokande kitutu chaje kitutu masaba twakera baraya baito kurugoro bakainse ko boro kinganto banje teke bara abantu bamagendero ngona ago kisana no murogere gabumo bambe to Ezekiel Machogu asenge njogo tokonya kwa mwali skuru wana mnantu vijana kwa kinga boni ganto tekere support saka ko skande ngumo kora nyore achiko okonya kutukosi ko kunya kusipasi abateneri bo muroberi oyo nigo na barobo bakira Ruto amona Machogu ngambia mono asogo chakia omuroberi oyo ase okonyire abarundia 50 gwikira bono iga ase boigo ogendrete na boigo nigo bakira ikiama kya UDA ekoko funzi ambao wamenufaika na mpango wa bottom up kutokana na party leader wetu na governor wetu ni wanafunzi 70 kwa sasa hivi na bado tunaendelea. Tunawashukuru sana kwa kusaidia vijana wa boda boda na Mungu awaweke, Mungu awape afya na ndentete kote bya baminto ga kya baminto abagusi. Tigatu Mogaka Machogu 5 fresh na Justin Nyagami 5 fresh Moba Jaja se track record yao. Alisisitiza kwamba kuna bottom up wana boda boda, mama mboga na kadhalika watu wa chini. Kwa sasa hivi wana boda boda tayari washanufaika na bado tunaendelea. Hawa ni wa kwanza, ndo tumeanza. Kisii County ndo tumeanza na tutaendelea. ase chinga kecho nigo abasaya abo basabire gutatume kwa bobe na bana siasa nabo igo gochora umuraye urachiko bakonya kwa siasa ya amani eyo murembe tutari ko paramangana ndo simuna bana boda boda ndo tukari ko tume kwenjereza kwenere tigatokore muno murayi wako oneri kisera chao biya ojikorere gasi biya mono Gingo ripoteri geta seni Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi Biyamuno asoroboti uroro ikirano Mirded Mumanyi urubona bakago twariganiriya ebengi ya Equity ni gaseri tukulia rero ya chaki bene na kubwato katichiko chekerero echibono chirakonye asobotumeki wenka umuyego ko kolekana ase skuru ya St Charles Luanga kolengana na bwatani kurwa sebengi ya Equity ni gobate bire buno botumeki bwechike chichekerero ni gobra chiko konye biro nabo igokoro byobugima ekero chira chigo tumekwa ase
ase chinga ao nigo abuliri abantu kwebwaterania sobo tumekibwe chike chekerero ekibonchira chikobo konye kerekeri uchumi nobogima bogendrete kokonga Clean cooking is the way to go. We are working very closely with the Ministry of Environment. We are working with the Ministry of Education and sustainable source of cooking. And that's why I really urge our other principals here to really consider this solution. The girls have led the way. Hopeless students have been able to achieve their academic dreams, lives change, and today he has gone a notch high in conserving the environment. As we celebrate this achievement, I would like to point out that still our school has challenges that need partnership of people with a heart for humanity to give a helping hand. I believe that the greater the difficulties, the greater the victory. Roboti rubonono chikoronyora senchire yobo ikeranu numurikito ndemo Steven ekero cyaragire chinse isato chia butukogo tigana na yomure wenso muskuru Kenyatta asiri tukori rero ni gacha kyabeno murobiri boko bwato kachitaito did go emilionemo ochia ase chi county uruka ukwana ni ga ate babuna igaborie wizare tenetensemo yechindemero ikali tukure Juma etokorosirie committee yura chigotara chi county asabara bwatira na county commissioner kurwasi county echo eri kurwasi did Amayia Ensa echibona abaga kubwatuka lituko lero murikito sara nyarangi ontita noroboti rwa senchira yoboikirano nzangu amjambo tena asante sana Omurai wense omoske Uhuru Kenyatta nigo ara omorobelio bene bwokwena na title deed Amayia Ensa chiamaremo ojasaba Kenya omorobelio okoreka asamaga chamanene a KICC Nairobi ase Uhuru asabo kubwatrana eliogokinya ebirengo byechinsemo chiamaremo aiga Kenya. Continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. Chinga kiecho Uhuru nigo ainekia igoro yobuya bwokoenanwa wechi title deed echo wochiase aba Kenya. Kwa sababu sasa umesaidia mtu kuwa na kitu ambacho anaweza kukopa na kuinua hali yake, kujenga biashara yake, kukuza shamba yake, ukiwa huogopi ya kwamba kesho utakuja kunyang'anywa. Ama ni namna gani jameni? Nigo boigo abolia bagaka kolenda masakara yoboronge eliachigo konya abana babo ase chingaki chirebosio. Jameni wazee tubadilike, tujue ya kwamba hii cheti sio yako, ni yako na watoto wako, ni yako na bibi yako, na yatakikana tuichunge na tuilinde, ndio watoto wa watoto wenu pia wawe na kitu ambacho watakuwa wanakukumbuka kujua ya kwamba hii tulioachiwa na baba. Omwelioje nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta aruogo chika gochiase wizara ya marimo ne wizara yobolendi kubwatirana koenana chi title deed chiatigara gochiase chinsinyo ao aiga Kenya. I do direct the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, working together with her counterpart in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, to draw by this Friday a program assigning various cabinet secretaries responsibility to travel to each part of the country together with county commissioners to issue the balance of the ready title deeds. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Biyamuno mulikito sana nyarangyo ntita soroboti rwa century yobo ikiranugo tigana nere bono nigo tokomerana no mulikito ndie kigisairo yogo tomanyibuna maga yomo bunge o Kandara Alice wa Omego kwana kurwase county ya Nyeri asabona bakagote babuna nigo baochiko bwatsia osbaochiko bwatsia Kenya kwanza asobocho yobo nene bolebosio asate buna amenye kurwase county ya Nyeri nigo batachi wanja kubwatsia Azimio asobocholi bolebosio roboturu asenchira yobikirano. Omubungo Kandara Esther wa Omeniga aliganirie ngwana yomurai bwense Uhuru Kenyatta iyo akwanite litangani asatebete buna tibamubwate cia omurai wa Azimio la Umoja Raila Odinga wahome nigaya kwa naya ekera umerana n'abamenyi be county ya Nyeri. Uhuru Kenyatta yeye mwenyewe alituambia kitendawili mambo yake sio sawa, si ndio? Akatuambia kuna kasoro pahali ya mafikira. Boigo niga tuguteira remerobelo ya Azimio asoko bombia basubati na koteba buna Kenya kwanza nero yoke bwate eganga yoko ira mesubati motu na koteba buna abasubati tibako isanekana nseme ya moyo kase serikali. Nataka asikie hivi. I want kitendawili to hear this. That we are not talking about one position. We are not talking even about two positions. And we have gone to school. We are talking about empowering women politically and economically. We are also talking about empowering women socially. We are talking about eradicating domestic violence. We are talking about equal opportunities for women. We are not going to take one position. We are taking women forward. Ugai forward. Women forward. Chinga kiecho nigamendire buna serikali ya Kenya kwanza nebwate merobero yoko irani amagori echindageranse ayo achire igoro mono na koirira uchumi gokina. We are talking about food security. We are talking about bringing the food prices, living costs down. Because food prices, cost ya unga, these prices have become impossible. Boigo omeniga ganire sakaja koe wali bagalia kogendera neganga ya yoko liekero kyo bugavana gie county ya Nairobi asekelia goteba buna na abugata masomo aliaganeirie na kogania Raila gosokia masakara ya masomo. But can I remind you, awachane na Sakaja. Sakaja amesoma. Awachane na Sakaja. Sakaja amesoma. Tunamuuliza ashughulikie Charity Ngilu, awache kutupa Charity Ngilu chini ya basi. Sindio? Aliambia Charity Ngilu aondokee kiti. Kweli huyo mtu anajali wakina mama? Aliambia mama mwingine huko Karozo, aliambia Rachel Nyamai mjumbe wa kule Kitui South pia aondokee mwanaume. Halafu akakuja hapa Machakos. Bado huyu mrembo mama Wavinya ni wa hiyo kikundi yao. Hata ninauliza Wavinya alienda huko kufanya nini? Sasa wamehangaisha Wavinya, pia wanamuitisha makaratasi, na mbona situpatiwe makaratasi ya Raila Amolo Odinga ya ile shule alienda. Ondie kigisairo Ndizi TV. Biyamono gisirondie kya soroboti rwa senchira yoboikirano umukonyi bumurai bwense William Samoei Ruto aseri tukolia ni gaumerana na abantu baleno bole masenka yaye imeyakare na state county ya Nairobi eligo kuana na kobeka tene ni bona barachikobwatirana ase serikali ale na sobocho lyo bonene bole bosi Ruto akukwana korokare ni tukolia ni ganyaraga kubalirira yogo chikobwatirana na abantu baleno bole mana bwo kubenyora ase serikali na konyolegetali elibo bagendere kwegendereria nigate birebuna samatuka mange abantu bale nabo balema nigo babere bagotigara maiga gati yabali baikiraranga mono yo kabero mo seneta omochore oyubono obeteka go tigaro sigoti go maiga akero agenderete bono na siasa chiaye sakaja no boni go bate birebuna babwate gangene ne yogo chikobwaterana anene asobo chorio bonene bolebosio. Thank you, ladies and gentlemen who are here. I think I can only say that this morning, when a Deputy President, has been an extremely important learning process for us and for many Kenyans. And we want to thank you for all those who have made contributions
in one way or the other for educating us on this. We tend to assume that we know, but the reality is that we do not know. We also just want to say that as Kenya Kwanza, we really want to build that good partnership with yourselves. Somebody said, I think it was Kihungi has just said it as well, Jen, and others, that we should move away from assuming that you are invisible. The society must know that you are there, and you're going to make serious contributions, and you're ready to make those contributions to the people of this country and beyond. Finally, as I listened to this conversation here, I noticed that you did not address the impact of the cost of living. So if the ordinary man and woman is complaining of the high cost of living and the impact it is having on them, I just shudder to wonder, how many more times are you feeling the pain of the cost of living? Wow. I must say this was just extraordinary moments. It's special. You people have changed my thinking. I live here a very different person. After sitting here for 4 hours to listen, I have worked many years with people living with disability, but I haven't sat down and listened. I had opportunity today to listen to your issues and what needs to be done. I can confirm to you that it's not going to be business as usual. Something is going to change on matters to do with people living with disability. Nago tigana na yomo bwazimio wani Kenya ni gobono boigo bagendera n'ekikambeni kyabo ase county ya Samburu litukulya lero bakora wonomure wekya makiaudi emrera Odinga ni gobono baliyehira yokuchukubwatira na amenyekorwa ase nseme yomulikito Everino Sero noroboti rwa sinchira yoboikiranu nase county ya Samburu awase obomo bwazimio la umoja wani Kenya abaira siasa kyabo Gokwana sensemo ya Baragoi umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga nigasingerera ngo cyagokinya na kororobye sekta y'obwenya kweneke kero mwananchi okonya kire egatia magendrando mange chinga kyara chore buno murayo gatano imeyense ya Kenya. Mpango ya baba kahakikisha kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale wananchi wanaishi, na ndani yake kuna dawa, kuna manases, kuna madaktari. Sawa sawa. Na kila Mkenya atakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance, ili watoto, vijana, akina mama, wazee wote chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Munaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione hapo? Omusko Odinga nigo boiga mugikeri omwamererio ye Dr. William Samoei Ruto uyora mokonyi bo murai wense nagoteba manganaye nayo bongainereria ayo atabwatie kerengeki ya asomo Kenya. Anakaa tu pale siku ya baraza anakwenda tu kutoa onyo kwa wazee. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wote ambao wanaleta fujo. Sio? Omurikyo monene asekyombe kyabakore emirimo kotu Francis Atuli uyo mwakereko Odinga nigagikeri omuroberi bottom up nagoteba buna tobwatikerengeki yagyo gokine uchumi imeyense ya Kenya. Hawa watu wote unaona wanapiga kelele wamepitia kwa mkono wake, na ndio kwa sababu William Samoei Ruto hata kuwa president wa nchi hii. Na mimi nimewauliza watu wa Sugoi, nimewauliza watu wa Eldoret, nimewauliza watu wa Uasin Gishu,
kama mzee wakate miti. Junet Mohamed oyoro mubungo Suna East nigateba buna Raila Nero isaine awasabori abamenyi betinseme chioko mwakera chikura sobonge eriabe gakora ense ya Kenya. Kama historia yako ni ya baba ya kupigania Wakenya, kutetea Wakenya, kuleta demokrasia na kuleta ugatuzi, Wakenya watakupigia kura. Si namna hiyo? Chinga kiechioni gabara ya bobe ya kirekoko asense moya wamba imeye kaunti yo ya Samburu awasabara ibande buna Peter Kenneth maina kamanda igatia banda bange bagania okobwatiwa kwa Raila awase Peter Kenneth amugikiria Dr. William Samoei Ruto nemerobero yaye ya bottom up. Watu wa wamba musije mukabahatisha, kura yenyu yote muweke kwa nani? Kura yenu muweke wapi? Musikae nje. Manake inchi karibu yote iko na baba. Tuko pamoja na baba ataingia na 70%. Ule jamaa mwingine ni jamaa wa udaku. Asense moyaye Martha Karua uyoro mokonyo Raila nigagendereria siasa chiobo mobu Azimio la Umoja One Kenya ase kaunti ya Laikipia awasaba utarachi nsemo au gatia bensemo ya Nyahururu asate babune serikali ya Azimio nero irakonye omo Kenya. Abara yabo bono nigo barachi kogenderera nech campaign chiabo chinga kia matuka genderete kwengea eriobo chorio bonene imeyense ya Kenya gokoreka. Kuripoti regetaseni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Mbiye muno omurikite varini osera soroboti rwa senchira yoboyekira numoncho murigereri nyirabono naboko ndra gotobwati wetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bogensemo ya YouTube na bocho ndabuna Ndizi TV News sinse chama ikomone chinsemo chine ogotona wetera website yetu ya www.ndizitv.or.ke riona kwa manyayo amone yanda mangumo chumurigeri bono ogoikira bono nko yakiro mosumali amangana mayase nchira yobo ikirano litukulia Jumatano botambe chikoro geseto chiabutuko igochukomera na John Kebati SMS ya mangana mayabo igo asomurubelio obwe eke umbu nyirabono ibinyi bya COVID-19 igo bigendrete koranda nainde kolengana ne wizara yobo chenu binye bise kogendera igo na bera betria mangana social distance gochia nainde kubwatigwa asense ya Kenya kolengana bune binye bigendrete koranda bya COVID-19 urutole kubwatana nere kurosumuntu wimenyererio igakoro Joshua utana bwe kora sansemendi chiwi chamo nelio gigakoro kwa James ondie kitumera nankyo retirana inchi nkoro kwa Vincent Onyancha.